baje hanze iyo uvuze iryo jambo nzama nibuka amahoro wa nta kundi no kwihangana mahoro peace ndayikunda wa ndayikunda kabisa yaduhaye imbuto wa yatwitaye igihe cy'inzara yaduhaye ifu uzi gukura ifu ibukavu ku ndege ikagaburira abantu bangana kuri kibasumba wo muha nk'imyaka nkanga ohura wo mubwira iki sinzi oya ico no mubwira no musabira imigisha amubwira yaba byari nshobotse asubire agire nk'imyaka 15 asubire mu ibwana asubire mu bwana imyaka 15 kuko ibyo akora nawe bikora inka ubwo ndibaza ko no iki kiganiro kizomugeraho kabisa kizamugeraho kandi kizamugeraho gute uracohereza kuri telefone oya ye ntabwo bikurikirana kuri Biboko TV okay kuri Biboko TV ya bayi kugira ngo ibashe kubagezaho ibintu by'iwacu ndagushimiye cyane ariko hari abandi bagabo nabo bari hari hakurya ko gusa Biboko TV mboniga bajiste uyu nguyu ni umugabo ndi mu kumureba tukaganira kabona ibyo akora kavuga uyu ni umugabo yaba twari tubonye nk'abandi nka batanu bafite ibiteke none se niki iyo bamaze gukora mu buryo abantu ubu nyine nk'uko bivuze Juste yaricaye aratekereza areba abantu ukuntu intambara zabaye kugira intambara zigira ingaruka nyinshi abana baje mu bintu byinshi areba ukuntu abana batangiye kugenda mu rumogi mu mayoga muki aricara arampamagara ngo ati njewe nanje ngo ati ye dukora iki dufate bano bana tubashira ahantu hamwe tubaremere ikintu cya siporo baza bavaga noneho hajya ku masomo cyangwa bariya nibumva babo bari mu bya siporo barava muri ya kanyanga tibayibonera umwanya uzi kanyanga ariko kanyanga ndayizi na burindika burindika ntayuzi kanyanga shega nduwagene nagira ikibazo cy'abana bamwe bagakoresha amapantaro adakwiye gukora siporo nyine amapantaro y'amajini uzi jini n'amajingisi simbitwe n'amajini amajine uvuze amajine twe tuhita twumva ikindi kintu oya sa amajine narinzi ngo nabazimu oya twera amajine urumva nuko akambwire nuzaga uzagurira abana ngatekereza ngo ati no uyu munsi tuvugana mboniga abajiste umwuzukuru kwa Biboko ndagushimiye cyane kandi nashimira uwacu mboniga abajiste azakomeze gutyo kandi azabwire n'abandi bari hariya kuri hari abazabikurikirana buke cyangwa batazi n'amakuru ariko abo bantu azabegere ababwire hari n'abava hanze wenda bashika nino bagatinya kuvuga ngo barashobora kuzamukiriye bashaka kuzamukira haruguru bagatinya bakavuga ati se turazamuka jewe ndababwiye mbamaze impungenge kiriya ni igihugu kirimo amahoro kigendwa ijoro n'amanywa bazaze ni karibu kuzoduha nimero zayo kugira ngo wenda nimba n'abashobora kukwandikira bazokwandikira bakubaza amakuru bazayambaza amakuru gutya nzi kuyavuga kandi sinzamvuga ibidahari kuko hasi ndi umugabo wo kwicara ku ntebe ngo ndabeshe umunsi muzabona nicaye hasi muzavuga uko mbeshe nimero yanje ya WhatsApp wa nashaka kuyivuga ikiganiro twatunanirwa kuvugaga mu munane twamenyereye hari haruguru ngaho uyivuge ko biri kose ururimi rwawe baraguhumva ni plus 243 421 29 30 78 plus 243 421 29 30 78 iyo aho ngaho ukoje kuri urwo rusinga ubu mbonye abambonye kabisa hello bakunzi ba Biboko TV twongeye kandi kubaramutsa tubaha ikaze
aho umuntu wese aherereye kugira ngo tubashe kuganira mu mwanya utari muremure cyane. Ubaye utarakora subscribe urashobora kuyikora ugasharinga ibikorwa byacu. Rero Imana ibaha umugisha. Nkuko mubibona imbere ya kamera zacu dufite umutumire avuye kure cyane, ndibaza yuko afite byinshi byo kutuganiriza, ariko reka banze atwibwire. Amahoro. Mwiriwe. Ngaho baza wibwira abantu badukurikiye kugira ngo bashe kumenya. Oya nyine baranzi. Kuri Biboko TV sinjiye kwibwiranaga baranzi njewega ni babagabo. Aba nuko nyine ni wa mugabo. Uvuze ngo wa mugabo no ngo we mugabo. Bo nyine barabizi ni bakuru babyuzuza. Baranzi cyane ni muri babagabo, umwe ntahari. Umwe haraho yari. Ariko no hasigaye umwe kuri televiziyo bunyine. Ariko bakomeze bakurikirane Biboko TV. Nibisanzwe baratuzi. Yegereza ka microphone gato. Yego. Ndi hano. Nahanye nusanze ariko hashushe cyane. Ariko ndibaza yuko ari abantu bagukurikiranye ijyambere kugira ngo bashe kumenya abo ngabo nabo bahari. Kubibwira gute? Kugira ngo bamenye umuntu bagiye gukurikirana wari. Uwo bakurikirana amazina ni Maripo Bose. Ntoye mu Minembwe. Nazindukino narazindutse. Naje nepfo. Ngize hafi nk'amezi abiri. Navuye mu Minembwe hari ku munsi wa kabiri. Nituri Bukavu. Ngeri Bukavu ndahareba naho manuka gutya. Inoga twebwe inose nepfo. Twebwe uri bose no gukongoboka. Ndacyari nepfo. Nuko ngera naha hakurya Rwanda. Ngenda niga ukuntu abantu babayeho. Wari waje kuramukanya? Nari naje kureba abantu, hari abantu bari barwaye n'abandi bana bakoze amakwe. Noneho ndavuga reka inze kubasura. Ariko ikintu kimwe cyambabaje tuje. Uriya mugabo watuzanye uriya w'indege. Yamancisha mu rurambo kandi barangaye. Tiyarekaga nje mparare. Vugishe gabari abantu. Warukene ngo hararu waramutse ndi buca mu gatondo. None nk'umugabo nkaje w'imfura. Noca mu bantu bagize ibyago tugize imyaka igiye kuba 6 mu bibazo twahuye nabyo. Noneho ga nta ugenda aje gusura abandi bantu. None baca hejuru kandi barabimenye. Kuko twari babiri na mugenzi wanje. Aho gatwicega iyo ndege abantu bose bari kubayigora. Ese wowe wageze mu ndege nawo zatwara ihamba? Mu ndege? Oya nta hamba riba mu ndege. Tiworiryo. Kubera ko to. Ayaye amatwa z'amaziba. Akayaga kaza kagera. Reka ntiworye. Oya ntibyoshobora. Cyangwa wari ufite ubwoba. Hari igihe gano izishakaga nko kumanuka. Habe n'ubu ndi mu gusarira. Kabura aho nzanyura. Nako namanumva umutima uri ngaha. Kamigenda ishagira gutya. Reka yandi wo bishoboka. Ariko mu ndege ntiyaba amadodani ngakujya ku imodoka. Tabarabara ribiri haba. Oya ahubwo noca mu ibarabara. Kubera iki? Kandi ngaca mu ibarabara ry'iwacu hari hakujya muri Kongo. Ese ubu hamaze kuba amabarabara? Aya mabarabara yino azanyerera cyane. Kama numva kagaseseme. Kunyerera ngo aya erega ibarabara waridundaga kumva umunyenga. Ubukene ngo igenda ica mu bintu izidunda. Wike usiza kamenya uko nagiye mu muduga. None kwa munyerera gutya rwari sereri. Nuko banzaga gusura abandi bavandimwe aho i Rwanda. Ariko ubu ngeze Bujumbura wabonye ariko ibintu natahanye muri uyu mutwe. Agenda yaruzuye. Ufite amakuru. Noneho hano hama hashuha rimwe. N'umuyaga wa hano ntuzi uca muri mukoko. Umuyaga uzuza ukamuza ushusha. Umutsima ugashuha. Ariko abahamenyereye babona yuko ari bisanzwe. Nabo bano bantu neza nukubigira umuti tukareba ukuntu twobohereza kunana. Ku muyaga wo muri mukoko. Kwa murya mu maso. Kubera gushuha. Kumva nk'amaso agiye gusha. Nuko none ndi hani Burundi naho naje kuvugisha abavandimwe ariko ntamwe mugira inani wa. Tugira iki? Ni gute aho umuntu ageze kera akajisho kakaba karahageze. Wahagera akajisho
twarakubonye turavuga ati uyu mugabo uko biri kose afite ibintu byinshi kandi uyu munsi tutaratangira naho ikiganiro gigeze hagati uraza kutubwira mpuru yahaye ukuntu wagenze ibyo wagiye uhura nabyo mu nzira ibyo wahuye nabyo bishasha utigeze ubona hano ndabikubwira kuva mu Minembwe no kugera mu Rwanda ahubwo reka twama dukomeza ese we urinde naba mvuga mpuru yaha umuntu ozararaga mu nzu mukibwirana ukabona kuvuga mpuru yaha twebwe iwacu ntuzurarahuze iyo bukwiriye uzama winjira gusa mu nzu twebwe gino nibyo kwibwirana se kuragira ngo turacibwirana uko no kubwira izina gusa sinoganiraga n'umuntu ntazi n'umusore wa hanyuma waruvuze ngo ntuvugana n'uwo utazi nibaza ko nari nakwibwiye oya wose umuco w'iwacu umuntu azabwira mpuru yaha umuntu azi none sinakubwiye ko nkorera mpuru yaha ntakuzi noyihera wo kumva iki wo kumva Biboko TV ninde utayizi wowe ugatuba tuganira ni wewe nobwira bino gasinza amenye yo muzamubishira jewe gusanza abona gusa sinzi mu Minembwe muzamureba YouTube iki muzamuja kuri internet kuri internet turabibona mukareba ama video y'abantu babashizeho none se ama video nukubaza bayakora ama video uku nuku nyine gutya ibingi bibazo bibona abantu bose yo kuganishizemo akagozi uko wagiye ushize ku karubanda ko nishizemo akagozi uko wagiye neza nuko waruvuze ngo nkubwire mpuru yaha impuru yaha uko bimeze nabaye nicaye umwana umwe akora wo muri famiye sindashingiraga njewe uracari ndacari sindi muto kuko nzi gito kuntu igito kiza kimera sindi muto maze guca ubwenge yego nuko uza kureba uwo mwana hano muri famiye uza kurebaga n'abandi bahunze muri izo ntambara batuye ino uza kubasura yego nyine mpangwa ugo rugenzi turindi iyo ndege y'uwo nguwo nani ruka turayirinda buciraza ariko aza tubesha ariko naje kubitora ababesha no aza zino haniho azamagendana nijoro akava mu Minembwe akatubwira ngo zaze ejo kumbe aho ariko ahantu azakora cyane nabonye nahi Rwanda azamakora agakora nijoro agakora ku manywa natwe ngo turategereje ngo araje aho noneho tuzahurira hariya neza nzamubwira uko namuvumbuye ntakaza tubesha ntakaza tubesha aba yaje gukorera ino bukeye umunsi wa kabiri tubona iyo ndege iraje yamizi idunda kandi uko wari umaze iminsi wishaka nari maze amayinga abiri mpashaka iyo ndege kumbega yajega gukorera ino yatubesha irashikaga umunsi wa kabiri girashika tunajega iti reka gatugende twamatwurira ariko nuwogira ihamba ntiyorira aho hantu turaza arampemukira sinacaga kuvugisha bari abasaza namanza neza nituri Bukavu tugere Bukavu ntizitinda turashika ndaye Bukavu bukega ndahiriwe ndarebyega naje ndagira ndakopera uzi gukopera oya yepi gukopera no kugira gute utazi gukopera twega duherukayo kera ukunike Nyamurenge cyaragiye turacafite ibibazo twebwe nk'umuntu ngana nawe gutya ufite ubwanwa mungana gutyo ngo ntuzi utaramenya gukopera nuko ndakoperaga ndeba ukuntu bandi bantu babayeho ndeba amazu hari ndeba ibarabara ndeba imikorere yabo bukeye ndamanuka neza no kwidwana idwane baza bayita gute yibukavuga yambuka i Rwanda ndagiye harya bazana amakashi amanyagwa azavuga
barakuza papa 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 kuko twe twimenyerega hariya nariko nikanga barakubise ndambuka neza neza ni Kigali ngera Kigali ga noneho gangera ngera ahantu bakoze tibuzabwira abo bana barahakoze barakorane ariko ko ari umugabo hariya harakoze ariko ga none ga agatimaga ntikavega hariya ngatekereza ibintu nabo baciyemo ngatekereza ukuntu hameze kabona iyo hari n'imisozi iwacu zimirambi hari imirambi uzuterera ijisho rigaheka kama ndeba neza hari inzu imwe nabonye hari inzu nabonye bama bubaka nkuko igerera nkira hejuru ariko bagira n'ibiti birebire baraga gutyo inzu ya migenda bubatse ndende cyane gutyo inzu ya migenda noneho nimba nabo barabonye uko umuyaga woyitsinda bama yigira nkuko ndatekereza nizi buno bushuhe bwa hano i Burundi wihangane ni mu mushasha wahageze ni gute nta bibira bagira bano bantu nuko iyo nzu nkaba ntekereza nama mbona neza ishinze ku imishasho iyo nzu nabonye mbona iyo nzu ishinze ku imishasho mbona ugashinga nk'indi hariya kuri Gitavi hariya neza kuri haruguru ya stade wakubita iyindi ku Kabingo wakubita iyindi ku Kiziba hariya ku kibuga cy'indege ubona ukuntu wababere shiramwe izindi ngufi ga noneho nkizi ziraha nkiziranagiye mbona twebwe ga nibarabara ryacu tirigoye neza neza mfite mayembe yanje uzi mayembe ni iki dorega ariko kuganira wenyine uko gani nkamanganira shenyine kuribaza ukisubiza ngo mayembe gafata mayembe yanje n'isururu isururu na mayembe ni iki waducanze ukoga ibyo byose ni amasomo ukogwa ni amasomo katugifite kwigisha kubigisha ngaho nabizi ko atari nje wenyine yogora iyo mayembe hariho n'abandi badukurikiranye bifuza kumenya batazi mayembe mayembe ni isuka iriho urusake none isuka iri urusake ni isuka ibi irimo urusake ibico yose ni nk'igisake baza bazana bakagicoramo niyo baza bita mayembe warangiza nkayishakira umuhini mwiza neza hari abasaza bazi kuyitubaririza nje nyine kwama nkura ibarabara neza mu gatano ariko bitangaraga mu gahwera kuko ga ntiyagogoye ahantu abasore batanu bokwirirwa n'umuhana ariko umuhana yo kurabumva ndagira umuhana wo ndabumva urabuzi nuko umuhana wose twaba tugenda duhuza twenyine amabarabara ibyo ni ibintu bikenewe hari kuko aho nabikuye navuye ku Kibuye nerekeza hano yego ahegereye Bukavu sinzi ko baza bahita ni mukuri kw'Imana ibarabara bazamara izungurutse umusozi gutya umutima uranje ndavuga ati uwo baheza ya mirambi y'iwacu boyigira gute natekereje bo hakora noneho hakabaga ahantu abantu batazongera kugira gute kugira ibibazo kihoba mu ijuru ariko hoba nka kabiri uhaye ahantu nabonye ukaba hirya mirambi nk'abantu boza bapfana bakaza baja kuzukira hariya ariko nubundi dufite uciza nabonye uko babahazukira ese mu bijanye no guhingaho bimeze gute ubu nyine abantu ko barahinga nasize neza ubu nyine ko ndatekereza gutya kabona uko bamaze kubagara igihuru cya kabiri kandi baraca hinga kubagara igihuru cya kabiri ikera nyine none bazabagara
kubagara igihuru cya kabiri bazabagara iki bazagara kuvuga pelusi ibigori ubu nyine ko barabagara igihuru cya kabiri cy'ibishimbo ubu neza igishoma nico baba bakoresha. Ese ino twaje twe twasanze baza bakigira ibintu by'ifumbire kugira ngo imirima yere agateramwe amase cyangwa ibindi. Ese niriya naho ubu barabikugira uzanye n'ijambo ukavuga mu minembwe ngo ndazana ifumbire kwa mubika imeme kubera iki? Kubera ukuntu Imana yahagize ntaco uzuhahinga kireke kuba ntacyo kabisa nta fumbire nizo indoto ifumbire uzagenda uyibagirwa uzamuyisiga ariko iyo ugeze hariya icuteye cyose kiraba mbese ni ubutaka bwose bugifite ubuzima niko bimeze kabisa. None ga tukifuza abantu bari ino mwoza hariya hano nta nyuma y'inzu. None se abantu ga baracatinye hano ntawuza bikubakuza twebwe nkatwe dufite gino myaka dushaka kugira ahantu wikuba mu gisambu se uko abasaza ko barumva nabwiye umuntu mpuriya nta muntu nabwiye nkubwiye ngiye kwikuba inyuma kera uko yumva icyo ushaka kugira tubwire kugira ngo natwe bato tuzumve. Ariko hano inyuma y'inzu ni imbere y'indi inyuma hano ibyo bintu byarananiye cyane. Ino ngo byose bizabera mu nzu nk'umuntu ngaje n'ubundi uko nakoze amakosa naratinze none ibintu nakopere birarenze naranditse agenda yaruzuye kuko mfite umugambi nimpagera nzacora mbabwire ngo ati jewe dukore gutya. Ariko hari abandi bagabo nabo bari hariya hakurya nk'uyu gusa Boko TV mboniga abajiste uyu nguyu ni umugabo ndimo kumureba tukaganira nkabona ibyo akora kavuga uyu ni umugabo yaba twari tubonye nk'abandi nka batanu bafite ibitekerezo. None se niki iyo bamaze gukora mu buryo abantu ubu nyine Juste yaricaye aratekereza areba abantu ukuntu intambara zabaye kugira intambara zigira ingaruka nyinshi abana baje mu bintu byinshi areba ukuntu abana batangiye kugenda mu rumogi mu mayoga muki aricara arampamagara ngo ati njewe naje ngo ati ye dukora iki dufate bano bana tubashira ahantu hamwe tubaremere ikintu cya siporo baza bavaga noneho hajya ku masomo cyangwa bariya nibumva babo bari mu bya siporo barava muri ya kanyanga tibayibonera umwana uzi kanyanga ariko kanyanga ndayizi na burindika burindika ntayuzi kanyanga shega nduwo hagene oya burindikije vuba ntiyoyimenya kwa Nyabarugu urazi kwa Nyabarugu ndahabona baba niho twari tuhajya hirya ndiho kayobego nuko noneho arambwira ngo ati yewe ati njewe naje ngo ati ye wumva iryo jambo nuko dufashe babana twama dukora selection ahantu hose ku mashuri yose tugize ekipe ya marato mbese tugira ekipe y'abahungu n'ikipe y'abakobwa n'uyu uyu munsi tuvugana ndamushimira cyane ibintu yankoreye yazaga bimbwira nkagira n'inzozi ndavuga ese uyu mugabo azabikora kuko nagira ikibazo cy'abana bamwe bagakoresha amapantaro adakwiye gukora siporo nyine amapantaro y'amajini uzi jini n'amajingisi simbitswe n'amajini amajine uvuze ga amajine twe tuhita twumva ikindi kintu oya sa amajine narinzi ngo nabazimu oya twera amajine urumva nuko akambwire nuzaga uzagurira abana atekereza ngo ati no uyu munsi tuvugana mboniga abajiste
umwuzukuru kwa Biboko. Ndagushimiye cyane. Biboko amenye uko yasize umugabo ariko habe naho haryamye ko yabyumvise. Erega burani erega twebwe baraga ntibaza bapfa. Intwari ntizazipfa. Zizazisinzira. Kandi iyo usinzira ugakora ku rugi. Uzugira gute? Tiwo kumva. Woko. None uko yumvise ko nashimiye umwuzukuru. Naho ari mu butaka yabyumvise. Noneho mutwari ugihari. None ni yihe nama wogira n'abandi bantu kuko ndabizi ko uyu munsi ibintu ndagenda mu isoko nta kintu nasize mu isoko. Namangurira abana ibintu byo gukora sport. Amatraining, amajezi. Nayaguze kabisa ndagushimiye uri intwari. Nabandi muri kumwaho. Abandi bari hariya. Nibegere Mbonigaba baganire. Bafatikanye. Kuko ibyo akora ntabwo abikorera urugo rwa Biboko. Ntabwo abikorera urugo rwa Mutware. Abikorera societe, abikorera abanyamurenge. Harimo n'abana ntukubwira gute. Harimo abana amoko yose. Abanyamurenge ubwoko bwose buba mu banyamurenge ko barisanga muri murebera abana. Harabavuga ngo impamvu bikora nuko bifitemo inyungu. Nkawe mukorana ni iyihe nyungu mwo bifitemo? Twabonye amajezi hakenewe ibirato. Ibyo birato nabyo birakenewe. Niyo mpamvu dushaka abantu baze batwegere dufatikanye nabo. Nimba habuze ibyo birato, nimba habonetse iyo siporo, undi nawe nazi avuge naje ndakora kino. Yego iyo hariho siporo, iyo ni siporo yo kwiruka, ni marato gusa, nugushendeka undi ganazane avuge ngo ati njewe nzanye siporo y'akabumbu, ngende mfate hariya muri iriya misozi, mfate abantu bose bazi gupiga. Urumva? Ariko se babiha agaciro cyane abo mu bikorera bo? N'ubu nkubwiye nije ubahagarariye bari abana, ariko amezi mazino nta munsi barasiba nani kuja kwitoza. None ngo simpari ngo ya baragenda bonyine bakitoza. Mwabashakiye abantu nyine babatoza nkuko burya abantu kugira ngo n'abasore bangana gutyo biyore. Sinibaza ko biyo bisa n'ibyorosha, abakoca babizi bategerezwa kubatoza nkuko bitegerezwa nyine. Yego niho bigitangira. Abahari turacyari ko tugendera nyine kuri iyo nivo yabo yo kubatoza, ariko mu minsi iri imbere nk'indoto dufite dukeneye gushaka abatoza babitojwe. Abava nimba Mbonigaba yarakoze icyo undi nawe yoshaka nazane ashake nawe siporo yanane y'akabumbu ntiyayizane. Undi nawe naza avuge ngo nkeneye kubaka inzu, shiremwo hari ibintu ino nabonye bazamabiruka bahagaze hamwe. Sinarimbiza byo kwiruka byo muri gym. Ni gym. Ntageze ngo ntamura gusa umuntu kariruka yavuye ibyo karamagira gutya gusa hakiriya uzanye kiriya kintu hari ahantu kirakenewe. Kuko nabonye n'ababikoresha hano harimo basaza, kandi ntekereza ko ibintu byonafasha amavi, kandi muri kariya karere dufite ikibazo cy'amavi. Uwozana gusa washaka ntugire byinshi ukazana kiriya nabonye babiruka bahagaze hamwe. Waravuze ngo ikibazo cy'amavi kiriya kibazo cy'amavi cyokemuka. Abasaza amavi, abantu bose uri mu gusanga amavi abyimba. Kiriya kintu cyo dukiza amavi. Arakibonye kabisa ndagishima je. None abantu bari hiriya hose bari kumwe na Juste, abantu bafite ibitekerezo byo gukorera muri kara karere nibaze wa amahoro arahari. Ese iriya bavuye nta kibazo n'ama parcelle amaze kugwa, kuko ino abantu bo hanze bamaze kugura ama parcelle ni benshi cyane. Iriya se nawe imaze kuba? Iriya ama parcelle arahari. Hari abamaze kugura benshi.
ntaho kubita isuka ni mu kuhabona naho nka nyuma y'imyaka 5 nta nyuma y'inzu tuzagira nyuma y'inzu hose hazoba hajya kuvuga ngo ndihengeka hazaba harangiye zararangiye kabisa ahubwo ni ugukangurira umuntu udafite akantu hariya agaparisera agomba kuhegera agashake kabisa kandi tunababwira uko akarere sinzi ni amahoro abantu ntibave kuri WhatsApp uzabona message hari ibintu nabonye ino nje ndatanga ariko kara karere karimwe amahoro haraba baza bazimisha ibyatsi byumye byanga bagashiraho essence umuriro ukazima barahari tibarisheganya ntibarana kujya bavuga ngo ihumze twagira twoshira ni bari hariya amahoro arahari kabisa ico cyo sico gusigura tiwabyumvise neza tiwabyumvira cyari muto we utazi kinyamurenge sico gusiguza nagitahuye cyane sa cyo nacumvise none se bamaze kubaka hamaze kumera nta n'umwaka n'umwe tutubatse umwaka wose twarubatse nkanswe ubu nyine iyo birigwa tutamenya amakuru tukabibona natwe kuri WhatsApp hari amamezo de passage bari mu buryo arahari murashobora kuvuga ngo avuye hanze cyane arahari gutembera minembwe gutembera ukaba muri hoteli warangiza ugataha ni amahoro izo hoteli nyine n'iz'abantu bacu n'iz'abantu bacu n'iziwacu n'iziwacu kabisa none nkanguriye abantu bose babanze barebe hari haruguru ibyo mwubatse hano mwarubatse kandi narabashimye amazu menshi nagengeramo y'abagabo y'abasore narabashimye ariko kuvuga ngo ugiraga izo zibiri hano cyangwa zitatu wogiraga imwe aha ukagira indi hariya none icyo gihe tukavuga ko uri umugabo ariko utaragira inzu hariya hano nubwo ugira hano amazu kariti urabona kiri barabara mpambona ukamukura amazu yari ukarenga iriya udafite inzu hariya turiho umuntu abaho ari uko hariya ku itongo hariho habe natwe dutuye kandi ntimuzi hano iyo ugiye kwibwirana uvuga ngo ruwahe hano kwibwirana iyo nibwiye umuntu wacu nzamubwira ko iwacu ari mu Karinga ariko iyo nibwiye kubera ko utazabwirana ngo uri hano mu Kanyosha kubajije iwanyu ni kubera utazi umwana mu Kamenge uzumubwira ngo mu Karinga no turabashitse none icyo kintu abantu bagomba kugitahura tumugere hari ugirira abantu baririye nyine inama wogira abantu bari hanze bafite nyine uburyo bwo nico nta indi nama no babwira njye no babwira njye niho ntuye nazere bakavuga ngo ati no mu minembwe tuzi uko ameze kuriya hari umuntu umeze nkawe uba mu minembwe nkabwe yagajeho niyo ntuye ko murahakana ni jewe niyo ntuye imyaka yose sinigeze mpunga ni iwanjye nkabona barikanze cyane nkabwe aho yamuhumure jewe niyo ntuye niyo mvuye nazindukiye hano kuvugisha abantu namwe mutahe simbabwiye mwimuke muje guturayo ariko nimuze muhagere murebe ikenewe ese ko habaye ibibazo byinshi nyine kuko twabyumvishije ababyeyi baracabona abantu babafasha guhinga hari igihe umuntu w'iwacu yobura umuhingiraho nawe uhuzuza nk'umuntu wari yobura umuhingira byagenze gute ko ari bo nyine tumva ko bagiye muri biriya bintu cyangwa barya bahingaga bo ntibigeze bariya haba abandi baza bava inepfo abandi baza bava inepfo tugiraga inshuti nyinshi abashi bariyo abapfurero turaturanye titwobura uduhingira kandi tubayeho kandi abantu babayeho neza kabisa ariko ndibaza ko uburyo bwo guhingisha bwahindutse ubu ari uburyo bw'amafaranga ubu ni uburyo bw'amafaranga inka zashize nyine itazibura ukwigira
kujya izigenda ikabanza igategura ibintu hari abantu gari yamibanza yamibagira nk'ibirara bama bamanuka inepfo baragenda baje hanze iyo uvuze iryo jambo zama nibuka amahoro wa nta kundi no kwihangana mahoro peace ndayikunda wa ndayikunda kabisa yaduhaye imbuto wa yatwitaye igihe cy'inzara yaduhaye ifu uzi gukura ifu ibukavu ku ndege ikagaburira abantu bangana kuri kibasumba wo muha nk'imyaka nkanga wohura wo mubwira iki sinzi oya ico no mubwira no musabira imigisha amubwira yaba nari nshobotse asubire agire nk'imyaka 15 asubire mu ibwana asubire mu bwana imyaka 15 kuko ibyo akora nawe bikora inka ubwo ndibaza ko iki kiganiro kizomugeraho kabisa kizamugeraho kandi kizamugeraho gute uracohereza kuri telefone oya ye bikurikirana kuri Biboko TV kuri Biboko TV yabaye kugira ngo ibashe kubagezaho ibintu by'iwacu ndagushimiye cyane kandi nashimira uwacu Mboniga Bajiste azakomeze gutyo kandi azabwire n'abandi bari hariya kuri hari abazabikurikirana buke cyangwa batazi n'amakuru ariko abo bantu azabegere ababwire hari n'abava hanze wenda bashika nino bagatinya kuvuga ngo barashobora kuzamukira bashaka kuzamukira haruguru bagatinya bakavuga ati se turazamuka jewe ndababwiye mbamaze impungenge kiriya ni igihugu kirimwo amahoro kigendwa ijoro n'amanywa bazaze nibaza kuzoduha nimero zawe kugira ngo wenda nimba n'abashobora kukwandikira bazokwandikira bakubaza amakuru bazayambaza amakuru gutya nzi kuyavuga kandi sinza mvuga ibidahari kuko hasi ndi umugabo wo kwicara ku ntebe ngo ndabeshe umunsi muzabona nicaye hasi muzavuga uko mbeshe nimero yanje ya WhatsApp wa nashaka kuyivuga mu kiganiro twatunanirwa kuvugaga mu munani twamenyereye hari haruguru ngaho yivuge ko biri kose ururimi rwawe baraguhumva ni plus 243 81 29 30 78 plus 243 81 29 30 78 iyo aho ngaho ukoje kuri urwo rusinga ubu mbonye abambonye kabisa oya yereka tugushimire cyane ko reka nanje ngende ko numva hano hashushe cyane hashushe turagushimira ese umuyaga wawe uza winukaye umuyaga tumenya twebwe wacu guzuva muri mukoko ukamuzana kabeho kuvushitsi no hari ibiti wari wabona ibiti nicyo kintu kitahaba ntabyo urabona uku nguku no mu minembwe bo abari abasore baririya boza n'uburyo bakubaka bakagira gute nta giti wasubira kubona igiti coba kure icyo yaye icyo ntitwocumvikana ibiti biri hariya byoshira coba kure aya woza ugikenera ukaja kure cyane ariko uko biri kose nk'ari ya minembwe ariko ndibaza ubu hamaze kuba umujyi uko biri kose hamaze kuba umujyi kuba umujyi hari umujyi maze kubivira hari amazu bene aya ngaya maremare ariko nta nyakatsi wabona reka twizere ko nabyo bizokura yigo cyane kandi muzaze mudutere inkunga ariko nawe ntiworoshe wowe mpereza umwanya ikugandiye igihume ndibaza yuko ubutaha tuzosubira tukaganira yego baba uzotubwira byinshi yego uzobaramutse cyane noneho ganimpageraga nuko gufata nk'iminsi 2 ya mpuru yaha cyane kabisa amakuru wabonye yose ugomba kuyababwira yose na agenda waranditse banashaka ikaramu nzoza mbacorera kugira ngo babyumve neza oya watubwiye kabisa ngo waranditse naranditse nabonye ibintu bikenewe hariya se niki kuva ugeze nyine mu Rwanda wotubwira ikintu cyagutangaje ugeze baba ugeze mu Rwanda ugeze mu Rwanda ni iki kintu cyagutangaje ni iki cyantangaje natangajwe n'ibintu nka 3 cyambaye natangajwe n'amazu maremare nabonye neza
ndawaza ndifuza neza numva ko umutima ugiye nko guhagarara nta nifuzaga aya mazu yaterura akashyira muri iriya mirambi cyo kintu kirantangaza ikindi kintu cyantangaje ni amabarabara amabarabara amwe nariko nabonera hejuru hejuru ibarabara rigaca hejuru y'irindi cyo kintu naco umutima numva naba mbona aho cofata naba mbona nk'ikiraro cova irundu kikama gitibuka kuri komine irindi barabara kama rica munsi ugeze mu Burundi ho niki kintu mu Burundi ikintu nahabone harashusha umuntu neza arimo kwa matogota neza nk'imyumbati cyangwa nuko utarahamenyera oya ikindi kintu uzana kundi hani Burundi iriye ku mazi warahageze hegereye Tanganyika negereye Tanganyika nasanze yari niyo abantu bose baba mu mutima kumbe namwe muza mutogota nkaje niyo bose baza bahungira wumvishe akayaga ko kumugoroba ukunda kaba kameze ikindi hano Bujumbura nta moto ndabona amasuzuki arahari amasuzuki nta pigipigi iri hano ari hakujya aya urabona huri tizemerewe kuhagera ariko hakujya aho bita kumutakura na Cibitoki na Carama iriya hano urahazi naritegereje nshaka no fata ipikipiki wapi aya masuzuki yaha ni imodoka ese iri hari ibintu by'amataxi cyangwa oya twe tugira amapikipiki izinagira n'umunyenga neza kuri imeze nk'imodoka ayi wompa imodoka n'ipikipiki nashaka ipikipiki kubera ko iyo ugenda wumva akayaga kandi kazigenda idunda naho iyo imvura iguye nzama numva isereri hano imvura iyo yaguye imvura iwacu yo kugira gute ayi ni amahoro cyangwa nuko ama wambara isashi ashaka isashe utuzi bitobora gutya ese nyine yamasasha aracyaba araza adufasha namwibuka iriya sashe ikibazo igira nyine uzunyagirwa hano ku maguru ariko handi ni amahoro oya sashe ndayibuka tukisha kuragira tukaziragira nabandi bakaragira n'imyivo iriya sashe ukayirinda gusa umushugi ifashe umushugi ubugize ikibazo sawa sawa urakoze cyane sawa nawe ndagushimiye ego zosubira sawa urakoze cyane ibyo nabwiraga nyine Mbariga Justin ko namushimiye cyane kuri aya majezi yampaye y'abari abana bacu iyi ni jezi y'abahungu abahungu nibo nagiye amajezi afite ibirote amakabutura iyi ni Baby K 11 y'abahungu iyi ngiyi ni Baby K 18 y'abahungu iyi isa gutya nayo nizo ni iyi Baby K 18 y'abahungu noneho hakabaho abakobwa ibo ni ibimono ibo nanze kubakoreshereza amakabutura ibo nshaka kubagurira ibimono iyi ni Baby K 20 y'abakobwa isa gutya iyo ifite ayo majezi niyo yabo Baby K 20 hakaza indi jezi ya Baby K 22 Baby K 22 nayo bose ni ibimono bigiramwe amakulera atandukanye hari ibyirabura bikirabura tsiriri bikabamo utundi tuntu urumva gusa ni ibimono kuko nanze kubakorera hari iwacu ga turacafite umuco nubwo tuba turi muri biriya harimo umuco atwego harimo umuco cyane kutambara akabutura umwana w'inkumi kuvuga ngo yambaye akabutura imbere yacu bizazama bishaka nko kudutera isoni twe no dushakaga kubambika ibimono ego
kimwe. yego. None se ibi bintu Justin Mbonigaba twumvise ukomeza kuvuga, nihe nyungu we ashobora kuba afite muri ibi bintu akorera hari iwacu? Justin Mbonigaba je mbona nta nyungu, ahubwo ni ubwitange bukomeye agira. Uzi ufite abana, ufite famiye, kuvuga ngo ufashe amafaranga atari munsi y'ibihumbi 5, ibihumbi 10, ubishoye mu bintu iwe iconze ico, nta mafaranga nta nyungu nimwe abifitemo, usibye gusa Imana izamuhumigisha kuvuga ngo adukure bari abasore muri biriya bintu, ababumbiye hamwe, agakomeza no gushoramwo imbaraga ziwe, akora mu mufuka wiwe iwe n'umugore we. Turamushimiye cyane. Yarakoze cyane Mbonigaba Justin, cyane umuntu mwiza, kandi ndifuza ko cyangwa se twasaba ko n'abandi bantu mwese mwamwigiraho mugakora ibindi bintu bikomeye hariya mu rugo iwacu. Nta muntu uzi ukomera utagira iwabo, ntawe. Kuriya gukomera kose ni ukuba ufite itongo. Yego. Reka twongere tukubaze ikindi kibazo. None se abantu bahariya babyakira gute iyo babona abana babo barimo bahindukira bakaja gukorera hariya haruguru iwacu kandi atariho batuye kuri ubu ngubu? Abantu babyakira gute, bayibona gute? Uwo bitubwira uko abantu bayibona, kuko mwebwe mukorera hariya kandi ari mwe mu presenta cyangwa se umuyoboye ico bikorwa Justin akorera hariya. Urakoze cyane. Iyo tubona umuntu ari hariya, ageze hariya tuba twumvaga abantu bose n'ama processes baba barimo, ariko bikadutangaza kuvuga umuntu ageze hariya, arahindukiye ageze hariya, uwo muntu tushaka kumufata nka Lumumba muri kariya karere. Twebwe iyo tubonye umuntu avuye hariya gukorera hariya, twebwe tumwita Lumumba. Yego. Murakoze cyane. None se abo bana hari impinduka bamaze kubona muri abo bana, mukavuga ngo hari abana bari ahangaha yakuye muri ubu buzima bashira muri ubu ngubu? Tuvuge cyane cyane nko mu buzima, urabona abantu badafite ico bakora, baza bagenda bahugira mu bikorwa by'urugomo bitari byiza cyane. Hari umusaruro umaze kubona, bimaze gutanga kuvaho Justin Mbonigaba yatangiye gukorera ibikorwa nk'ibi ngibi mu bana bacu batuye hariya? Yego, urakoze. Kuva bitangiye niko nakubwiye, hari umwana umwe washimye ngo yaguze amabumba 3. Hari undi nawe nyine ucuruza amafaranga yakuye mu gikombe. Ubu aracuruza, ndabizi afite iduka. Udufaranga duke yabonye ari mu gucuruza akaduka hariya. Ni kimenyimenye kikwemeza ko ikintu gikenewe kandi gikunzwe. Nuko abana bava no ku ishuri, umunsi wabo wa entraînement tibagere mu mago, bakazana nifomu, bafitemo ibintu byabo bakinisha mu bikapo, bakaje kwiruka batararya. Kandi uzi kurya uko ari ikintu kiremereye gikomeye, ariko urumva ukuntu abana babikunze. Yego, urakoze. Murakoze, turabashimira namwe guhagararira igikorwa, kandi turabizi neza ko namwe nta zindi nyungu mubifitemo. Nta zindi nyungu tubifitemo, niko nyine nkubwiye uriya gaza akora umupfuko we. Nanje nkuko nari nkubwiye, iminsi myinshi yabo ya entraînement, nanje nkora umupfuko wanje abagurira icyayi. Umwana ntiyakwiruka iminota 40, 50, namara akubwire, ukamubona nyine kera umwana yashize. Yego. Kabafata nkabajana muri restaurant bakarya bagataha. Urakoze. Turabashimira cyane. Nari mvuze ngo jewe ndabiziho, tuzi ko ubwitange bwanyu buremereye. Justin utekereza igikorwa ariko atabona abishira mu bikorwa bigapfa ubusa cyane. Ndashimira uruhare rwanyu, kandi ndabasaba ko mwakomeza kugira ngo turebe ko hari ico bishobora kuzabyara cyangwa se bishobora kuzahindura mu bana bacu, dore ko nibo bazavamo abantu bakomeye. Niba bazovamo bamwebwe bari abagaraze hariya cyane, niba bazovamo bari abasaza bandi bafashe hariya hantu n'abari abasore, turabizi ko ari bo bazovamo abantu bakomeye bejo, ndetse bashobora kuvamo n'abandi bantu bakomeye mu buyobozi bwacu bwa kiriya gihugu. Turangiza, reka tubashimire. Yego. Tunongera gusaba abandi bantu bose bareba Biboko TV ndetse bakurikirana n'uyu mushinga wa BBK ko bafatanya na Justin Mbonigaba bakamufasha
bakagira ikintu bakorera hariya kizima kinini, kuko imbaraga za Justin zifite aho ziva naho zigera, ariko nawe utureba nawe utwumva ushiramo akawe gatoya mukazamura ikindi kintu kinini. Ikindi kintu navuga nuko muri BBK harimo ibintu byinshi, nubwo imaze kuja mu bikorwa ari bikeya, ariko ntitwabigaya turanabimushimira cyane kuko n'umuntu w'umugabo. Abari hariya ni benshi ariko batakoze kibyo yakoze. Muri BBK harimo ibintu byinshi cyane bishobora kudufasha hariya mu karere. Ndasaba ko abantu mwakwegera Mbonigaba Justin mukaganira, akababwira ibiri muri BBK bishobora kuzofasha abantu bacu batuye hariya. Turabashimiye bwana Boss Malipo ku bikorwa byanyu byiza mukomeza gukora. Yego natwe turagushimiye cyane. Urabona gakera ganjewe ga ibyuya byabaye. Uko ni sport. Uko ni kuzitwika. Uku nabanye bino. Twayibona kera ko jendi muri sport. Kandi agushimiye Justin. Yarakoze n'umuntu w'umugabo yubahwe. Umugabo cyane. Ariko atabafite ntiyo bigeraho. Nta na rimwe tuzahwema kuvuga namwe akazi kanyu keza mukorera ubwoko. Asigaye murakoze cyane, turabashimiye, mugire umugoroba mwiza.